Hello. Charity live concert. Amuna min joy tu tele. In lama min lau clear tu zong te in zavayin si baivek ule hunrei takata kan lau duan lok a hun tak maya pathian in hun cha min pe a kan lom tak zeta zadin kan program te a top thenga min lau clear sak turin kan han in som hal bokani e amat sa in kan hun te pathian ne na min kol sak turin Reverend VL Huaka kan some. Oleh, Janina, Charity Life Concert. Program boss saya kun sermang turin minon soma. Kalom le mai min som tu te chung alom tu kan soi ani. Pathian tu cherin lo ngai thang u. Korin thon kan bung som le pali chang som le. Thon kan bung som le pali chang khata tangin mangai ni hi sel ula tharau lam thil pek te po hi chak cheu ro u amai ro chu thurhil thena tur lek phei chu chak bik ro u thupuan bung ni chang hi ang kan chiarange ithil ti te thorim zia le ichhel zia te misual te ngai thelo zia te ka ria tirko ni si lova tirko in ti te chu i via boka do theyan ni ti i lo khreto a chel nei nei boka kaminga wangin ituar to a i chau si lova ni ma sila de ma che kani ani i mangai na ma saber kha i ban san ta wangin elai thu a hian tirko pola hian kan sir ma saka khan mangai na aron soi war a athang kan sir phei chuan elai mangai na thu hi ron soi war a en ti zong pon mi hring te hi kong thang til thang lo ti in mi te tran puin a kan thena zong lo hlan to thin pon ni la mangai na kan nei si lo chuan engma ani don lo thu te ron soya tin thu puana po khan kan muwa kan an sirang khan efisi ko ran ho te kha e thil ti te thorim jia te le i chhel jia te mi sualing ai theilo jia te ka ria a han ti an fak zela to pa chuan ni ma sila dem na che ka nei ni i mangai na masabir kai ban san ta ka wangin ti a e jena hian charity concert kanan mangdona mangai na tel mia lova mi te tran puite mi ta na tho te hi thil alo thei ani tin mi te ne na mangai na kan lan tira mangai let phut le let na thin lung nei ran chunga mangai na lan tir te po thil om thei ani a amai ro chu mangai na tak nei tu le pe tu chuan mangai let a phut lova ama tanga pathian mangai na hi atam sok ka mi te tran puina tur le mi te ta na luan suwa hi athil tum ani fo thin ani chu tiang chu ni wang jena hian he program kan han bua sei te po hi he tir ko polar ril ru le athin lunga ngai tu na te hi a phok chuak viawin kan ri a rai thu chu kan soi du ni pathian he kan tong trai nge lalpa kan pathian kan pa du tak wa ni mi e jena hian hundang lam tak mai kan chunga a lo thlengin charity concert kan ti a lalpa hun ro puila hun lu tak mai mang turing kan imbo sei ani e thua kan han shir ta kan khan kan thil ti na pianga hian chel tak le fel takin omin misual te po ngai theilawin le mi te po lo tran pui thinin omma ila kan thil ti na pianga hian mangai na tela thil kan ti apoimo jete e thua tang kan mu ani yang pun selal pa jena hian kan hun man tur te poimin ria sakla kan thinlung kan ngai tu nai lama min hip sakla lalpa kan thil ti chungun taka ngai tu a kan ti thena turin ikut thiang le makarin kol ti re
kan program ang butang ato thenga min huai turin min sandam tu lali so Krista iming hena chung chukron di le amen. Zan in hian kan som na te ngaipawimawh in kan DC za takin miron telpui theya at chungah hian kan lom tak zeta ani hian in kan program te hon na hun min nei sak don ani na thial district deputy commissioner puar la rimsanga kan some charity concert organizing committee te le zai thiam tak tak zanina local khom te he hun ro pui tak mang thei tu ramin soma bangin lom thu kan soi masadua in zawai chunga kalom tak zetani kan hriat angin kan then omram Myanmar a political thila boina ramro rel na chungchanga awma wangin boina na men lo kumin February ni khat atang khan achuak tan chowa sipai in thunei na lain mi puite nasatakin an ngai sa a an thata tin lung ina te an tan tira mi poi soi lo tam takin in le lo te tuna hian an chan me ka khongai thla kum le ani chuti rual chuan nunaw tam takin ram nuaya te in humhim na zongin an vak dar meka hetilaya kan ram kan then kan district then ami chungko enga mozat kan district ate longtlai district ate siha te champhai district lama te vak vai takin an oma an lainat leni kumin march nili sang ni som ni pakhat khan amasa lampanga ronlut te ki tilam tar phole khitlai che vela te anon in beng beltrana boruak te tle ma anzia omdeu nuwa athen te chu anmani na thokten an ho chole a ama ero chu tu naya boruak nasatakin anon lum chole a September ni som pani akhan mi enga mazat ronlut thale in kan district a hian mun som pariata tuna hian kan lo mi khwal meka an lainat hle maya chuwang chuan tanpui an ngaya thei to pa kan lo tanpui to na chungin tanpui le zel kha an ngai do na ni ti kha kan han soi du a ei na thial district a hian NGO tenen kan tho ho na atha a na thial district raltlan committee NGO lian ber sub headquarter YMA kai shwai na in tuna hian din chho alo nia ta chuan YMA te MHEP te VC association te le midang ten tuna hian anni rongbol na thokdurin nasatakin ma an la a tin chu mai ba ka village level a committee raltan committee te dinani in chungtenen chuan tuna hian thokhovin kan unaw raltan te an chom dol mek ani zanina hetilai charity concert organizing committee ten mangchang shetaka he hun anhan bo sei hi alom kati leya mi pui zanina lo en tu zong zong te pon in phal ang tok he kan unaw te mangang taka hi ele bar te sille fen te le kongrang sanga mamu an nga emema he nga hian kan phal ang tok te chanpuina lan turin kan han ngen du chewa kan ma loka Christmas le kumthar Christian te na kan hun pui kan mang chodo na heta po hian kan unaw ten Christmas le kumthar te lim taka an man the na turin he chan pui na hi lan turin in phalang tok lan turin kan han ngen bok chau ni
zadina hun thatak mai organizing committee ten min pe ka wangin kaloma he charity concert hi pathian mal somna kan don the nan le he lama ke pen na remchang ani the nan lom takin ka honge kalome Zalina tana zai masaber tour hi one in Christ ina solo competition an buat sai chuma pakhat na lo ni to MC lalding liani kan som do na ani hian phaizo lili ti laron sa do ni MC lalding liani kan some
pan mo sam lo se kalome khu hon na po kha mama apui chho viau turanga ila account number le phone number kan ron tarla na ti hian iktik lai pon chan pui na pek thereng ani e adot le a zai tur kan som chun zom le nga langa baby van shat pui kan som e baby chunga kan lo me account number hi karon soidona ngun takin milaw ngai thak sakula 9701057155 account holder hi RTC lal nei pui ania IFSC code hi SNI NO
RRMIGB ania chuan pakhat le hi account number 9700930347 ania account holder hi ke lalming mwani ani IFSC code hi SBINORRMIGB te ania online banking ti lo te tan khan phone number hi karon soile zoyange 8014161469 le 9774052183 ate hian tuna chang hian khol thereng ani e zaile turin mal som sangi kan some
sang sangi azai thiam vong vong hle mai adot le kan som tur hi lal du omit hello musician te an lo in ram man sungin he kan pang zo konge ifa te an lo shi sel theinan an kan wari center a local tier ve cheu ro le fatir paiten cheng sanga don theina an neya eng tiklai pon an kan wadia in report in register thering ani now an piana changa ni sang khat sung hi hun rang kat sakania hemi hun sung hi so cha e tir le uluk taka en kol an ngai hun lai takani tuna lal du omi zai torin kan so me Shinun ko vela em tiang ringe khazin vak vayanga ka cham don le chapin ka ruma kung ka zo sa fuji na ka liamang mai ka lodi chuva yangi ta thang thong la irang hun vani na chuan an lo lo ma mi thiang lim sung te mi tui hui lam cha om to
chungah kan lome chan pui ngai te chan pui thea kan om hi kan wa nei zia sha in mamo tu te tan lo luang chuak ve cheu turin kan han in som non le mol mol ani e zai le tur kan som ma in huan het mun rem nei motor kong pole tuilak tur nei huan siam tui mi te tan bul chan pui du te horticulture department ten eng tiklai pu in an chan pui thereng cheu ni zai le tur hi ke lalven hi mi ani a ani hian kalome lalpa ti laron sadon ani